I pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal, snimamo novu epizodu, riječ je o Call of Duty 2. Evo mi, nažalost, dobro. Ups, ubili smo svoje, nažalost. A dobro, mada i to se desi. Aha. Ja mislim da su ovo ovdje naši. Ajde ovako uzviznemo. A, evo i. Joj, šta im učini. Malo još gdje koje je vozilo. Na cesti su. Aha. Ajde upalit ćemo, jer mislim da su ovo moje, ali nema veze. Ne su, nažalost, moji su. A jebi ga. Aha. Znači, nije ni pošto ne smijemo da diramo.
Aha. He. Sad mi moramo da pratimo vjerovatno njihov tok kretanja, što bi se reklo. Aha, evo krenuli su vamo. Super smo ovo odigrali, sad ne radim ništa, ali nema veze. Šta? Kao moji su drugari ubijeni, joj lafine. Ali nema veze. Ja kako vidim, ljudi moji, ovo je sve ovdje čisto. Mamu vam jebem. Deri to. Ma bravo. Aj budi frajer pa ostan živ. Ali nema veze, mi smo to sve uspješno završili, ali evo ga, stvaraju se nove te elite. A ja ovako fino, sad on bježe vamo, povlače se, a mi ćemo i tu.
Ubi. Jao, opet moji prijatelji. Ne vidim jednostavno, ne znam koji su moji ljudi i šta da vam kažem. Aha, evo ovo su moji. Znači tamo verat. Tako. Jednostavno, ono, nema druge. Joj, jeste ovo ružno ovako što se gleda, ali šta da vam kažem, ljudi moji. Ne znam da li su ovo moja, ispucat ćemo jedan pa vidite. Nisu, super. Vidi ovaj ostao živ, jebo majko. Ohoho. U avion. Nije, helikopteri. Opa. Oj, opet ja svoje. Znači ovo je moja ovdje vita. Ja ovdje trebam da derem. A ja. Ovo su ovdje moji ljudi, vjerovatno. I evo ga, uspjeli su ulazi u helikoptere. Tu mi je drago čuti. I vjerovatno ćemo mi završiti ovaj gameplay sada. Ako Bog da, ako oni budu odletili. Ja na u šumu začas. I ljudi moji, drago mi što ste gledali ovaj gameplay, napokon mi smo završili i vidimo se u ostalim gameplayima i tutorijalima i do tada naravno pozdrav, čao!